Biyag di tao. Ma'am Wendy, mabaling ka ditag sweldo? Agawit ang kami di lugar mi. Tayo nakikan italawans din na. Sure, Sir Gary. Kan ano nga rot nga iti sublim? Inton bigat matlaang, ma'am. Sige, mabit lang nga rot Gary, ha? Alaik ti sweldo. Ay, si kamo kayam Gary, anak ko. Ay nasaya at nagawit ka. Aday padamag kukin ka, anak ko. Ha? Anya tayo tanan na? Malala, sumarag ka pa'y. Ay amaw. Ada sa balay, mang sarsarong ka rin dyan, ubyam. Ha? O sino na? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginaan. Anya? Ang mga nam amuna lang, wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak na agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Kat gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Isungado tag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nubyo na. Rebeng na sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ka kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Ne, Gary, nagawit ka matgayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan, nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga ron manan. Noon pa panam, rumwarta. Intamangan iti ruwan. Uray iti turo-turo lang. Sige, sikati makaam mo, Gary. Mangan ka ni Lisa. Iti mo't latan cellphone mo, ti ayan ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat namin ti gayam ko. Dandan niya akong malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak mo ten, Gary. Ay, adaman ng tayo lugan di bang sarsarungkar ka ni Elisa di ta paraagan da. Ay, jati lalaki. Nagadaw ti indisag na. Dada. Anyang nga taday jay. Makan sama ti daduma. Dapay nakabigao. Wan. Makan sa ti daduma. Nagadaw nakarkar daw nga indisag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan kayo ni Edmund na mga iba pang kadagitiin sangkot na. Ay dyan ni Elisa. Tulungan nan di lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na. Iti day ta nga gar-aram kinkwa na. Nya nga iti kaya ta sa unday ta. Ada nga tama, panag gusto na. Iti day ta lalaki. Ay Mari Belen, umay kanto di tabalay intun malem tamang rabi tayaw. Apay, anya to kasyon, Mari Pilang. Birthday nila kay. Kakaisuna nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige Mari. Numayak to. Naibang man danang sponsor iti kasangay ni pare. Wen Maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Maray, tayo napawisan na iti na dumakakaro ba? Na. Apay ngay, akas chay da Mari Pilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay, kasla pag-aayat damat apasang bayan da dya lalaki di ta balay da. Ganda.
Supa yan, tinagkastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Aniya, ti kaya ta sa wunday, Jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, may? Anak ko! Kaano ka nga gaway? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa, kanayong gaminan nga umadya dalugan na nga gararam kanilisa. Kanayo na makita tilugan na nakaparanay di paraangan ka. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon di balay na. Kaya lalagay di agas-gas taos. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritan kay Nubiam. Damagaw, no apayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayong dagamin nga kuyog gamapan ni jay staur. Anya? Sige, agawid ak numalam na lang. Why, nanakaw, umay ka. Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka, tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino nga dahita? Pasensya ka na. Mudyak mo ipayda kita. Tamo may, nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Ada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya dahita, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza, di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbaga, Gary. Eliza, anya ti nagpasulak. Pakawanin na kung nada nagpasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayo ti problema. Ngamin, nagbawingak iti sabali a lalaki. Anya? Ay, sorry, Gary ha. Inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang dahi ti lalaki. Idinto tas siya nakurapay lang. Masapong agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak. May sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry. Ngam, di mo maipaiti sapsapulak. Kaya't ko ti guminawa. Kaya't ko ayaon nagiti dadakkel ko itirikat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo diti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw ka iti biyag ko. Maasi ka kumamot kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ay, ala, pumanaw ka na. Kat maudin na ito ayo umay mo diti balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka din? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Hindi ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaan. Isartag mo pala ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininanak tinubyak. Mamuindi. Nakurapayak lang kami. Iso nga insukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, husta nan, Gary. Di ka unay agladingit.
Nalabit saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi kong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalata kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ko niti problema. Awan ang yaman na. Mawatan ka, Gary. Ngamin, nagdalanak matitikastan. Napatasak mo ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na ti mapanawan wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gary. Bareng maalay-ayan tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Inton umay alawasan ti kasarda, Mare. Aya. Masapa kanto tap no may matangam ti sibubukol a seremonya. Wait Mare. Ay, sige nga raw, panawan kan tadapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisinan ni Lisa iti anak ko. Ay, anya ngay nga raw. Nakurapay laeng matpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat da iti bagnag. Ay, sapay ko ma. Tama kay liw-liwag ang dagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patuwende. Papapalan niyo. Dadarayan mi nga okasyon, Papa. Diyan mo no nagbiduta kiti daytoy. Agda mapalpaliw ko iha. Papa? Kaslan nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, Papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami nasingad ken ni Gary. Diretsa anak Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Sapay kumata saan kayo nga agungat, Papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsud ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Uwan, Papa. Agayan ayat kami kanigari. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, Papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag ni? Akin inayat kami adwa. Sa bagay ba't kiti Ngamne, kita Di ka pa'y naagtartarasudos. Tingitinga malayong bagtrik naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pang linukudakan iti naminsan. Nasingpot ni Gary, Papa. Patsak adin to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem ti kas kanya. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan ni ti Ma'am. Tagayan na yatan, Gary. Mababay na ken ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itinto ta sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno a panagayat, Gary? Basta, kaskan katikayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawen. Ikarik, Wendy. Ag may masaka lang ayat aging gatong palbiyak ko. Di kan to pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayatan ka, Gary. Itatagasawatan ken
Amo mo't ti pasikot-sikot dagiti daduma ang negosyo. Italig kong ti daduma ken kagari. Ngamin, diyak ka bailan no si siyaklaang ang mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni Papa. Ta, adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ang nagtalag ka di ka baila, Wendy. Wen, amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Maglukom tayo niya, driver. Kasero. Mag-overtiklatan nga ora damasawat na. Na'y maglagi tinto nagminorak. Kundi overtake. Ngam agsakdang lagayang iti asidan. Agsakdang man iti batog na. Kita mo't ba si ti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamat kayang day tagari. Ha? Elisa? Pasensya ka ni ti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tadumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo, ha? Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay ti kasta. Regalo mo tasawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Uwan, Elisa. Okay. Bak nang ngarod mo ti nasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbaling nga asawa. Kat, adan anak yun? Mawan pa eh. Siga. Awampay. Diyak man na mo, no? Pwede ka maadaan iti anak. Tinasayangat. Intag merienda. Nawan pa na mo. Ha? Awan mo't kid di. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Oray ka sa no taramidak. Diyak maisurong ayatan tinakiasawaak. Ha? Diyak kinibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si Gary. Aklo ng tagpaiso. Ay ayatan nakpay lang aging ka ita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ay ayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam santa ko mga agpakarabi unay, ha? Apay, mabutang ka iti asawam? Andar na ka iti asawam? Ha? Saan? Itanya ga po. Sige. Mapantangarot iti pangawawisang kanyak. Rabiin, napapaganda ka pala dito sa alas iha. Di ka kadipay matulog. Alright ni Gary, Papa. Ha? Ne, napanad na. Rabiin na. Kuna na nga dasarakan na ataong yung awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garot, Papa. Anya? Awakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay na kumatakas tangag paiso, Papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apay tinakrin nga dagos. Apay, mabutang ka ita asawam? No siya, awan ka butang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Saan na po na si tipanagayat ko kan ka? Kat nakaragrag sakak. Ta nagsarak tamanan. Agyaman nak. Inaklon mo matlangan tipod no arik nam.
Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tanaramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarag mi. Adalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isulakan mo nga mintiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. Oh, I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Uray siya nga, Rodelisa. May kawak magtan kung saan ka kadwa. Si kakanayon ti sapsapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwan. Sana nga text. Sabali at talagang ti marikrit na. Adan sakit di sabali nga aramidin ti asawak. Nasapay kumata nagbitutak laang iti atak ko. Sorry, Wendy. Nalubat ah. Diyak makatext ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihin. Tagiddantan arumwar ng badamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita manupod no analobat. Ha? Ni, saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. I-accept ko. Yamtsak agsasaon. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatang tiwalat mo iti hotel ang nagturukan ka. Ha? Ngam inalakon. Alam tulangan ka niya magkita tamanan. Takiti awanan pa in. Hello, sweetheart. Mangmanganda ka di. Hello. Dagiti awanan pa in talaga. Jaksitaan tiya sawa ka. Aramidag kitin tirumpeng. Dahil tiya tilugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaambo kadakwada. Diyak kaya ti maluklok. Isu ana saysaya aten ti kastoy a mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka niya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti pa. Wendy, sige, tumpanag lang. Basta isanod mo kumantidaron mo kontra kanya. Pagkawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako nulitin tinaramig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali na edmo dito'y pagpaludan. Ta ikarom tinagbasulam. Ay nahaan yan ti kastya nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mapalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yaw kan ni Garay. Apay nga minanaaramid mo ti kastyay. Nagmayat lang nga rodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kan ni Gary. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumot laag di asawam. Biyag di tao. Sulsultipan takon dagiti pulis. Iparpartak ko pa itag taray. Sa narumbang amatiliwan takita kita pulis.
Ure anyat magpaspasamag. Jak tupulo sa patiliw kada kayo pulis. Pastre ka nakadagos na to. Ha? Anta ka di man ang inarabi mo? Asino ti itartarayam? Sino pa kuma? Dagiti kontrabida a pulis ha? Kontrabida na kita tataw. Ay, so dati agbalbalin alapad iti pagsapulak. Imbis anak kaado ako ma. Saan? Tasumanipot dan tumot ngamin. Ulit pangaasim. Sabdeng amon tikas sang aramid mo. May sagma ka lang dita. Yan apay. Di ka mabutang amabalod. Ay, sanak to ang mabalod. Tanalaingak nga agtaray. Kandidak mailasin. Takanayon ana abungan ti rupak. Siyak ti manantanagan ni tikas ng aramidem lolit. Ay, relax. Sana bale. Tanalaing to'y nobya mga agleman. Jaktog patiliw. Promise. Please, dengan na kumamot Aga brodak, tapno dumakkel ti sweldo. Basta isardeng mo ti panagsipsiptot mo. Agi kata ko ni ti trabaho kiti kinogwardya. Asi kasuwa kong ti papeles ko. Intun maka-abroad kanton. Sa agsardeng iti kastoy at trabaho. Agbalbaliwak ton. Intun adon ti kwartata nardo. Promise. Oh, nagsapa ka mo na nagawid nardo. Wen, Jack nagtrabaho. Nag-resign ako niti trabaho ko. Tarugya ako nga ipagnadag iti papeles ko para abroad. Anya? Ay, apagisong nga rod. Kuyugan nak nga rod arumwar. Ha? Papananda? Intay ko dahito eh. Nginginaan arilo dahito eh. Kanto'y dua cellphone. Dahito yo. Tapno adakwarta nga aramatem nga agipag na iti papeles mo. Ha? Saan? Jack kayat. Nagdiskitara ka sa bali. Jack kayat nga usarin tinagtao dito takaw. Ay nanardo, practical ti biyagitan. Ha? Ano ang ti agsingsingpet? No agsaraaw mo ti tiyan mo. Basol tar aramidam? Wan, basol na basol. Nga madamot ti kunada pa nagbabawi. O, agbabawi akto inton makaurnong akton. Lulit? Malaala, kayo gana. Intayla ako dahito eh. Ada na kontak ko apangilak ko. Isabat ko laangan ti buyer. Jack umay. Aping agbakwar ka lulit? Masikugak nardo. Anya? Talaga? Oh, adanto na naktalulit. Wen nardo. Ala, ay wanang arti silog mo Tapno na salon at tungay pasay mo. Agtali na idkan dito boarding house ta. Di kan rumwar. Kaya't ko kumapay ti ang trabaho ngam talaga matitirik na. Maulawak kan naglaladutak. Talaga kasta, taaginaw kakit nga ron. Mapit lang, tawag ni Nana. Ipakamok ti panagsikog mon. Maragsakan lakit di dayjay taaddan ton apo ko na. No kastamo laeng nga di kan agtrab-trabaho, nardo anak ko. Agawid kayo dito'y probinsya. Tapno maasikaso manaimbag ti asawam. Bayat ti panagsikog na. Tituyan ti pangituluyam iti ilaklakad mau. Wala lang. Tapno makapanganmat ni Lolit iti preswa prutas ka na natin. Ikaw na. Kan tapno makalangab iti presko nga angin. Tapno na salon at daadwa iti agbalin nga pukaw. Sige nga na lang. Tagawid kami ni Timabi. Bye na. Bye, anak ko. Diyak kaya ti probinsya. Amo mat, nairwamak dito'y syudad. Dito'y tangagnahan. Ket ura ag sublitan tumanen, ano makapagpasngay kan? Sigurado boring ijay. Diyak kayat nardo. Please, Lolit. Patgan na kumawat. Para kada kayo itisikog mo ti pang panunutag. Para iti pagsayaatan nyo. Nardo. Ura italaang apat ganak ba ta? Adon agundaway apinaay na kadagitikid daw ko ka. So please, agawit ako man ija probinsya. Ay, malala. Basta, ipasiguradom anasing pet ti inam. Amangan no apera mo ti inam. Saan? Nakasingsing pagdatatang gananang ko.
Kastamot tan dagiti kakabsat ken kakabagyak ijay lugar may. Sige, patgan ka. Ngam, no addadyak magustuhan ijay. Ha? Agsubli ak adagos dito'y syudad. Wen, promise. Agbalin kanto anaragsak ijay probinsya. Agbalin ka prinsesa ijay. Tadi ka pulos pagtrabahuan. Anya, agawid ka ni Jay probinsyayo ko nam, Lolit. Wenting, tani, masikuga kon. Diyak ko makayat ang pilitin nakmat jay live-in partner ko. Ay sus, di maksayan man ang tigrupo. May kawa kami lakit ti. Tani, awan ka nakadwami, Lolit. Nagsikugak mo't ngaminin. Diyak mo't lang makatrabaho no masikugak ding. Ta syempre, diyak makataray. Agsublikan to nga roda. Urayan da ka, Lolit. Wen, makitan to ding. Diyak maipasigurado. Si kagayam tinobya ti anak ko. Ay, hindi pala kaya't ka makita. Balasang ko. Nana, pasensya kayon dito'y balay may balasang ko. Nanumulang nga may ti panagbiag mi dito'y. Okay lang, Nana. Malaala. Aginana kay pailaang balasang ko. Tada kami ti makaamong aglutaw iti pangrabyan tayo. What? Ay lakay! Natiliw mo untay manok? Uy, bakit? Ala balasang ko. Dito'y kapailaang wine. Agpaangin ka dito'y papag. Dahil nakman agsukdal iti papaya nga isang pautayaw iti nitay amanok. Nardaw. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkasar iti nubyam. Nabayagan na kahit kung ikasar ni Lolit, Nana. Di na pa'y kaya. Kanayon ko nga ibagaday takin ko, Ana. Oray, simple lang kumakasar. Ngamsan pa'y kano anak kasagana. Apay ngay. Sapay masikugan. Huwag nga rin, Nana. Awan maramidak mo talaga adi na pa'y kaya. Kahit amo ka dahin dagiti dadakil nati panagsikugnan. Huwag, Nana. Inyawag nan kadakwada. Lolit, babae timpas ngay mo. Nakapimpintas nga ubing. Kamaw dyan, anak. Ay, nakanakak madlaangan. Huwag nga ron. Naimpaglakit din tanaganak ka pa eh. Sakbay ti flight ko. Nardo, panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno maisaganaan ta iti napinta sa masakbayan ti anak ta. Nardo. Sana ba ali? Tadadananan kentata nga kaduam. Isuda ti katulungam ang mga sikaso iti anak ta. Ti da kabaybayan nagiti dadakkel ko. Lakay. Malay, mabit lang nga. Dahil nakagluti iti sidaan. Tapno makaigop ka iti sabaw. Hello, Ding. Hello, Lolit. Kumusta? Nakaanak ka din. Wending, madaman di pa nagtanggad ko. Ala, ang gawang tagpapigsa, tagsublikan dito syudad. Ha? Di mo't nag-abroad din da asawang. When? Nukas na ron, nawaya ka manan. Mabalin mo man ang taganiwaksay. Adam, nagiti katuga nga mamang bantay iti anak no. Maborboring ak nga rudan dito'y. Nang ro na ita, taawanan ni Nardo iti pudermi. Iso nga rod ako na nagsublikan dito yung syudad. Anya nga itagbali na masakbayam dita. Awa na, aglusyam ka lang dita nga, tagtagibalay ka nagawawir iti ubing. Agsublika kit din ito syudad. Wending, mabiitan. Agpapigsa ak pa'y basit. Bakit? Napanan di manugang mo? Kuna naman nga dala mapanagatangan ni Jay Store ang mawamutain. Apa nga awan karga di aparador da ijay silid da. Awan mo dagitay kaus na ijayag. Anya? Nakalukat gabi di aparador. Iso ang nakita. Nagtalaw sa amot ng timanugang mo. Imposible Panawan na din ti anak na nga gatas kong kuwana. Inka ngaming kitain ti aparador da Basit ti karganan. Ay, no bilang nagtalaw.
Iti anya aga po kumangay. Kay nakasaysaya at tamagkin kuha na. Jak amo Awagam ni Nardaw. Taibagam ti kaawan ni Lulit diti balay. Awan ka di pa ngaging gay tananang? Ay, awampay mo anak ka. Rabiin. Awampay laag. Sumanangit pa'y mo ti anak yaw. Mabisin siya. Iso nga inyalaan binay ti gatas na takaasimay. Sige nga Rod, tawagak ni Lulit nanang. Bye. Oh, makapadaan nagmat ni Lulit. Sa di naman tinapanan na. Oh, Lulit, ang damag mo. Ha? Ni Nardo, sigurado naamuan ng tikawan ko yung balayda. Sung batam nga ron ah. Taibagam tikadam manan nito yung syudan. Ay, sige. Hello? Sa di tayo mo Lulit. Adak dito yung syudad. Apay nga daw ka dita. Apay pinanahon di anak tayo di probinsya. Mapurboring ak una yan ni Jay Nardo. Iso sorry. Sana bali Tadadananang kang tatang mo tamang bantay iti anak ta. Pang-aasim ko ma. Agawid kan. Urayin na kan ti anak ta. Dito yak pa'y. Kaya't ko ti manggad Nardo. Maboring ak nga awan trabaho na. Anda ko matrabaho. Subyang manan, isigod nga arabid mo kasta ka di. Sorry. Ngamday ta tinakairwa makatrabaho. Di na ko mapagpungtutin Lulit. Agawid kan ko na. Di ka kadimasyan ita anak ta. At dangarod datatang ken nanang mo amangay aywan ken kuana. Basta agawid kan. Di mo subyang tisigod nga arabid mo. Nagbalbaliw kan saan? Wan! Ngam sa pulan ba't nga ti bagik dayto ya trabaho? Iso pasensya kan. No di ka mapatgan iti kayat mo mapasamak. Anya. Sige sige. Ada pa yaramidep. Bye! Oh, anya timbaga dya sawang. Pagaw-awidan na. Ngam dya kayat. Dito'y syudad ti ayan tirik na. Kaslaak mapagtit no daak laang iti probinsya. Nagboring launay ti biyak ijay. Dandanin agkasangay ti apo ko tabakay. Ngumaging gayta, di pa'y nagparik na apulos ti inana. Uwan nga Rod. Uray ni Nardaw. Awan kanun kontak na iti asawa na. Hay, manumot ti kasjay nga ina. Naiturid na tinang panaw iti anak na malipod maladaga. Uwan nga Rod kasi ba iti apo ko talakay. Kinuray ni Nardo kasi may tasininaan nan samot tang. Ay laki di tawan nga Rod kontak na kinkwadan. O di kastan titungpal na. Nagbiti pa naglabas dal daw anya insan. Agbakasyon ka man na ni Dya Pilipinas iti mabiit. Huwag nga rin kasinsin. Ngamdya ako nagsubli dito abroad. At damot pasit urnong kon. Isong agbisnis aklaan nga ni Dya Pagilyan tayo. Tapno maasikasok pet anak ko. Ay katuan atan Ubing pa'y dya anak mo. Ang talaga kadiasaan na nagparparik na ti inana. Awanan damag ko kinkwa na insan. Nakiasawa siguro ni ti sabali tayo chay. Kat kumustan tirik nan insan, nakailiwliwag kan? Huwag kasinsin. Linipat kong tinapalabas. O kaya kitang. Ay kuwan Sana balit tandamot anak mon. Ang mabalin mo tamot ti mga asawa manan, taubing ka pa'y insan. Narigatagso iti patapos insan. Iso adyak pa'y masungbatan dayta. Daddy, agyaman naktasimang putkan. Piyanak ko, takil kan. Kaili ko unay anak. Kailiw ka mat, Daddy. Di ka nagsumli ijay abroad, please. Uwan anak ko, saanin. Agtalin na uida kung dito balay. Tapno makadinakan itag na nayon. Yehey! Thank you, Daddy! No kasta, di ka nag-abroad anak ko. Saanin nanay. Kumata kisi untamano alugan. Uray tayo na lakalaing. Ta pangangkat ko iti kumpurmi ang maila ko. Ay kuwan anak ko. Tapno maragsakan mo ni Pia, tanay.
pinanawan lang nga rodon ti inana. Sa kapay lamay adayo making kwa na kasi may. Uy nga rod nanang. Kahit ko bayabayan tanak ko. Bayat ti panagtakkel na. Daddy, ag-deliver ka kadi iti lakom anateng ita? Wan anak ko. Inak pa agang ka ti syudad. Sumurot ka? Wen daddy, tawan klase kita. Sige nga ron. Ingka agrubatan anak ko. Takumuyog ka kanya. Tapno adda ka istoryak itilugan. Ha? Daddy, adda babae nga agtaray-taray iti nga ti kalsada. Ipaigit ko pa ilang tilugan. Bagtit samot dayta, nagdungrit. Wan anak ko. Napukaw na lakit di tilimbong ti panunot na. Ala, nagtugawan iti nga ti kalsada Dito'y kalang nga. Inak ibagang agpaigit. Tama nga numaatalan anak. Sige, Daddy. Kapsat, agpaigit ka. Tadelikado tara aramidam. Agkure ka. Lulit? Si Kadayta? Wen, Lulit tinagan ko. Lulita. Lulit. Lulit, umay ka. Agpaigit ka. Wano saan sumurot ka kada kami. Umay kan, taylugan da kan. Manjak, abay, ikanak iti kwarta. Ikanak iti kanak. Wen, alang, umay kan lulit. At damakan ijalugan, umay kan. Ay, Nardaw, nakakitaan yung ngay kan nilulit kan. Daday, apay nga yakas jay mo dyan tilangan Nakita mi Diyos yun at nana. Tulungak ni Lulit, takaasingat. Ha? Ha? Itilikudan ti narabid na kin ka, kaya mulat ta tulungan na nakaw. Wan nanang, tapno aging bagan. Kat adamatan mayam amok kinipiya nga inana. Ha? Ipadoktor mi ni Lulit nanang. Barang maagasan pa'y, kat apaman nga agimbag, isuntun ti panangyam amok kinipiya. Apay nga ipanaw mo ni Nana Lulit, Daddy. Wala na, tapno agimbagan. Ipan ko iyo ospital. Apay atul tulungam. Amamum ka di, Daddy? Uwan, amok ni Lolita, anak ko. Daddy, nabayagan akayat ko ang makita ti inak. Ngam aging kaita, jakpay amuno sa dino ti ayan na. Anak ko. No damagag kada lolo kan lola. Kalaat ka no ang nagpukaw. Ayan na nga tan. Sarabali, taumadanin ti pannakamamum iti inam, anak ko. Ha? Pagkunaan nyo ngay. Amuyo ka di ti ayan na, Daddy. Sa pulan tanto, anak ko. Anak ko. Nasaysaya at no ibagamon ti pudno kinnipiya. Ibaga man ni Lulit, tinana. Ibagak to pa man nga gimbag ni Lulit tatang. Kaanong tupay ngay? Ibagam kidiitan Tapno maamuan na ti pudno ang kasasaad, tinana. May mayat madlahag no gimbag pa ni Lulit tatang. Sa akong tuyam amu iti anak mi. Sana bale, tanak ko na ti doktor. Nga danam na mga agimbag ti asawak. Daddy, mabalin ka di ti agpakada? Ha? Papa naman ako. Sumurot ako makadakasinsin ko Joy. Mapan kami aglangoy ijay baybay. Kaya't ko ngamin ta aglangoy. Ay, sana. Di ka mapanudidak kadwa. Di sumurot kayo. Sana na. Taado ta aramida. Agdiliberak itilako. Alan uri syaklat ang arudan ti mapan. Adamat daan ti kan angkel akadwami. Adu kami amapan. Please, Daddy. Alang arod. Basta ganad kay dyan, ha? Di ka mapmapanita adalam. Tadi mo amot aglangoy anak ko. Nardo anak ko! Ina, nasayatad na kan.
Apaya ajak makontak ti cellphone mo aya. Kanuray dagiti kakabsat mo, di na ka makontak. Ay nanak ko aya, ni Pia. Nalimbas ka rin di bye-bye. Kasaada na na isambot ti biyag na iti hospital. Pia, nako. Apaya pinanawan na kami maten. Apaya nakaw. Pia, pukaya. Ito ba nako? Tinakapasamangan tinastoy. Apay nanan. Kaduang butan ni Lulit na nagaway na nakaw. Naimbag nga orasyon, nanang. Ay, lukas na. Naimbag ka, Lulit. Uwen, nanang. Pinagawid na ni Lolit, Nana. Tanimbaganin. Nga magtultuloy ka nulat ta. Di pa nagagas na. Nasaya ata. Naimbagan kan balasang ka. Isuna lang ta. Sayang. Ana, pastraganda kami pa, Nana. Apaya di na kinuray ti anak tanar to. Apay. Pagbababawyak, tijak panangyam abukin kakin kuana. Edi si bibiyag pa itanak na Lolit. Takayat ko mahasurpresaan. Kayat ko anaimbagan kan. Sa kantuyam amukin kuana. Umkas jay matan tinapasamak kan kuana. Nagsakit nga klunan, Lolit. Anak ko, lagawan mo na hanggang rarako pa kita. Makawanan na kuma. Ado tinagkurangagan ka, anak ko. Iba't patag ka unay, Pia. Nardo, pagkawanan na gapo iti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti anak ta. Awan mo tan. Lolit, babae timpas ngay mo. Awan nga ron. Adan kasukat day di Pia nga anak ta. Lolit, kat pang-asim ko nga ha. Di mo panawan ti anak ta, please. Talaga saanan, Nardo. Ipamaysak nga si kaswan ti anak ta. Diyak kaya ta panawan. Oh, agyan mo na, Lolit. Ala, agawa nga rin tayo papigsa. No makapagkasartan. Uwe, Nardo. Kati ka rin. Diyakon aramidin ti kas, iti inaramid ko iti kalabas. Balbaliw akon. Sulnitak tinagkurangak iti kalabas. Babaan ti panangasikaso kada kayo iti anak ta. Oh, agyan mo na, Lolit. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat, Nardo. Biyag, di tao. Hildaw, anak, inyagan kayo itinatang ken prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan nateng ditoy. Ay, presko anateng dagito, anak ko. Ken awan spray na. Ngala, umunag kayon. Nagrugit pa'y magtabag asako nga imutyo. Nadalos na ito, anak ko. Namantsaan lang. Okay, nangan kayon. Naibustin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no sanay. Ay, uray sanay, tagkapi aklatan. Makamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapiyo, tanay. Adako ko ay. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakupan kayo man? Ay, ay, naapo kaya.
iliw kamutan. Ang karigatak ti ang biyahe. Tapno makita ka laing apaw. Agyaman nagtapi masyar kayo, Lola. Kanayon mo't ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawid di jay ngam awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ang biyahe. Ala, sana bale. Habang kabaulak pa iti ang biyahe, ikarigata, tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ha? Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, unlat taa, apaw. Sana bale, taad da nang ibilinak kadagiti dingwin ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kaya ko nga iliwan da kayaw, apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayon. Naluto ko ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kano ti awid yun nanang? Di kay pa agawid aya? Saan pa'y anak kau? Iliwag pa'y ti apo kau. Ang klase ni Miles, di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaling ti examen da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga examen da kayam. Uy, examen da. Ipamay sana ti agribyo. Sige nga raw. Agawid ak intong bigat. Masapa akton. Agpasentro a kita. Makisabay kayo. Tay tulod kayo di terminal ti bus. Narigat tilugan no bigat. Tane, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yun. Sige nga raw. Mabiit laeng. Tagrubuatak nga raw da anak kau. Unay kamutan, Hildo. Apay nga pinagbiyahem ni nanang itay malam. Inton bigat ko man Jak manusam ti kinaangdod na. Nagalas matikas ta pa nagsasaumon. Inamday jay ngam kasta ti bagbagam. Katapay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, dinan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasayati kasta pa nagsasaum itinam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rog kanya kalaman. Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan da. Lakay, tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpaydagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni nanang ti amin. Saan ka di? Wan, ngam ado arigat tinapasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanya. Naparigat ak iti trabaho kan kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang parakkel kanya. Nala, lipatan mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko. Kat talaga akas taa. Noan yaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kandi mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May sa day ta ka nagiti bilin ti Diyos. Honor your father. Aday ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaringreng kan. Hildo. Hala, maturong takit din. Rabiin. Radya po manan pilay. Ijayag ka anak mo manan? Wag manong istaw. Napan ko man sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida, nagawawid mo ngamin dito'y probinsya. Napan ka manan, nagdawat iti kwarta. Kanayudam samat na ti mapandumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabat nga awan may itid na kanya, kaun-unaam adaw-dawatan. Nay, ay saan ka ba, guys? Diyak agdaw-dawat iti kwarta ni Hildaw, ta mabainak. Rumanglaeng agbain ka pilay. Dahil di basit ni Hildaw, imbatim kanya. Siya, tidimbak ka lang na. No saan agapo kanya?
saan anak kaadal jay anak mau? No saan agapo kanyak, saan kumaana pintas ti panagbiag ni Hildaw? Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays, nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala, isa ano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildaw. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado-arigrigat ko kenkwana. Ada ka umayak dumawat iti kwarta Hildaw. Tanay, gumatang akmanan iti agas ka. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Lay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanya. Ipagam ano maditinagam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanya? Saan ka anak kaadal? Mano, ikasapulan nyo akwarta, angkal. Tukay lang, hindi nabati akwarta. Apay ngay, nayuna ba? 5K ti kasapulak. Awan mat nga ro, angkal. Diyak pa'y ngamin nagswil daw. Hala. Yung mo ti 2K, ta sumarunod daw tayo 3K. Kaanaw ti swildam ta agsubliak tumanay. Inton umay alawas ang kail. Ited mo sabot ngamin iji inam ti swildam. Padaya na itultulong di inam kan ka, idagad alal ka, kitawan man. Diyak init kanina nang iti kwarta ang kail. Rumbeng laeng, taawan mo't inyam ambag na, idagad adal ka. Dahil ta kumaati, panuluta Hildaw. At danurnong ta Hildo. Apay nurugyan tan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel ngamin ti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti ornong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay negosyo. Agbay anselak iti second hand alugan. Anya, amom ayatag kita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilatis itilugan, no dadadaal na, wan maawan? Amok matag maneho? Wan, amom tag maneho. Ngam di mo amo timang kilatis itilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot namin ti pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, uncle. Hello, kanakaan. Nakaawag ka ba? Kapay. Amangan na damo yung alako alugan di talugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako matit sa balay. Ha? Ay katuan Basta nabingay ko Well, uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Mayat na ita negosyong kanakan. Sige. Tanu ada amaw, ibaga adagos kan ka. Alang aro dangkan, pakaamuan dak to. Ay mabitlaan, nagsuldo kan, umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa, na-delay ti sweldo mi angkal. Ag-text tulatan, i-text ko no adan. Sige, bye. Napintas mo day tanagatang mo alugan lakay. Natawarak iti husto na bakit. Ilako iti nangingina. Kahit adangarod pang ilakwam. Ado ti buyer. Basta may post iti social media. Naisagana kong tibado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Ha? Apay ngay? Anta pa panak. Isabat ko tila ko kalugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang dahi dyan, ujak sabtan. Sapay sure buyer dahi dyan. Anya? Kat, nagpakada kay di opisina yo? Ag-text tulatan no madamdama. Ibagak na the emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko aprutas kenat natin. Pabigla-bigla mo tiyo umayo nanan. Anyat gagara yo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ala, sumrek kayon. Agam na
Ikatan nyo na ito nakarugurug ito sapatos yaw. Ay, Wayne, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man tayo may kayo, kailiw kayo manan. Wayne, uray siyak, apok. Kailiw kayo mutain. Isunghaing kagumaak man na yung tinagbiyahe. Di kay pa agaw awid lola Tayin tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gita iti mapayag. Ha? Ay, Wayne, apok. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kayo merlaitan, anak. Tapno amok no ipalugan kayo iti taksi. Ay, uray masapa akton nubigat, anak ko. Irar mo itong arudan tayo may sakot John, Miles. Ta maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ichisilid ko, daddy. Anya? Agsukat kayo itong arod na. At pagsukatan niya, win nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. When, daddy? Ingkamot kasarita ni nanang Isungaron nga imay tao may umiliw. Ngam di mo matkasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Day talatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akas ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumra kiti trabaho. Adun tilangan mo. Jak sumra ka. Ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbayan sell ko itilugan. Dakdakil ti kita dita. Anya? Sayang di trabaho Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyo. Kas makita mo. Nag-triple tour nung ta. Rumarta man na masapa yung bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangik da dyan, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita dyan Mapanak ijayan da insan mo ahil daw. Ala tatang, anya man ti aramidan nyo dyan. Inkay man agdawat iti kwartan. Ay di kay lagbain. Kat no awan ita na, pilitak ayah. Di kay lagbabay na mapanagdaw-dawat iti kwarta. Apay, no sa nagapukan niya, nakaadal ayan Hildaw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagina ang ganda kayo. Agulimag ka, no awan mayat ngay bagam dyan Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan niya antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsinmaw. Lai, anda kamat kayam dito'y kabagays. Ay, awan nga rudan naunaan na ka. Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintirnakin ka. Ay na, sana day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Ay, anda kayo manangkal. Ay, wala. Ta, naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanya, tada pa panantayaw. At mapantayo kita nalugan. No may lakok na dyan, ikan kayo ito itibingay yun. Basta ko yung ganda. Ay kawan Diyak sumsumura ka niti trabaho. Iso, di kayon mangnamnama iti maswildok ijayang kal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Kasta aya. Malangaraw, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tinday tinay ti alukan ng Hildaw. Napintas ba? Bueno, ruwan alaan, tinapintas. Napintas sa amin ang kul. Amoy matan, ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti hosto. Okay. Agawid ta nga roday. Ay, wana. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay, sos, tsamba ang kul. Aniyamot na itigalan dito ay. Permi asang at itay. Sa ita, permi manin na pasalaw. Yun, meron ka. Esos, awan piniluto yung lugar, Uncle. Apa niya eh? Esos, Uncle, may itong partayon. Sapay ko mata makalasan iti pagkat natatang kan insan Hildo.
Uwan nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay spalan ni Apo. Dangag patpata. Hildo? Ay na po, agyaman anak, tanakapuot ka Nildo, anak ko. Ha? Ayan ko. Apa yan nagsipnat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko, lading ito nga iba ka. Saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilogan ngayon manehom. Kanya. Apay ngay. Tsaka iti bali na bulsak. Tagainap ko malang na ito eh. Apay, tsak may karaw ti may sagaimak. Anak ko, awanan ti may sagaimam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo tiya mapaspasamag. Sana mapalinti ka stoy. Anak ko, Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Apay ngaya kastoy tinagpampanaga kanak ka. Ay, nagarasan tiksura ti rupa. Urayin tatang. Tinapatid na ispal kayon. Ang babawi ang asimurot ka ni Hildo. Alam naladawan sa amin. Doon tsak ko ba na paniti balayda. Saan ko ba napasamak ni kastigan niyak. Kapoy ti kinarupat kwarsak. Di pasuba ka. Stun, nasayaan mo't tan na amiris data. Agpaimbag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na sinsinaan. Nori, kastuyan tinagpampanagak. Jack maaramid dagita nga ibagbagam lakay. Isu na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Isu asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jack nagayatan ti kastiyan nagpanagak. Wan, amok data. Basta timakunag, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan Pangasim, ang mga lumaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jack maaramid dayta ko nakmat. Iso apang nga asim, di na kumamat pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo ni. No Jack aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yun. Anyat kat mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pailaang ni Hildo. Pasensya kayon awang mo't sa bali apang italkakan ko Urayawid nyo pailang iti probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Tayjayan nga giskwela. Ay ko, alawan anak ko. Awan problema dita. Ay anusam nga ruti manggid balasang ko. Pasensyakan. Kasjay mutin tinagbanagan ti anak ko. Saaday na makatrabaho. Iso kapilitan asikan ti manggid. Nanang, ayan niyo. Nanang? Apay anak ko. Matapatin utok iti kusina. Apay, ada ka sa pulang. Nanang, umasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang? Ay, anak ko. Pakawanan na ko mananang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, awan baso mo kanyak, anak ko. At nanang, kinadurman kayo ti kalabas. Hindi sa anak payakas to'y.
Kaslasan nga ina ti pangibilbilanga kada kayo. Itala ama amiris ko. Sana rumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanandag ko nanang. Ala, bye-bye amon dayta. Awan kanyak dagijay anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Isu nga inaw-awat ko amin dagita. Taadumot lati nagkurkuranakin ka iti kalabas anak ko. Isu nga ita, sulitak amin dagita nga nagkurangakin ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapamparawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan ka mo't anak ko. Aking gat si bibiyagak at daak iti sibay mo amang tulog ka. Agyaman ako na nanang ko. Biyag di tao. Ne, nakarupot ka gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasakbea sumurag kay ti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan iti opisina. Ne, nagsapa ka matan. Katnoawang pa alas 6 iti agsapa. Anda ka din kakadwam ijay? Adan. Adudan ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klang timaladaw. Siin, inakon. Nanang, apay akas Jay ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ne, saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat ng trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tayo nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayo nga agar mo sar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tayo nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasaraboken ka, sweetheart. Awat amon. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kada gito'y pasarabong kanyak, Maala, sobrang kapay dito'y apartment ko. Wana, dito yak pala. Madamdam akto na sobrang kiji trabaho. Wana, mailiwakan ka, William. Kaya't kapay akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan nito. Di kagda nagkarol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman na iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apunos ti maamuan ni Vina may papan karata. Nasaya atadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. Tanagladaw ka manen. Ang tapay ngamin napatagay na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Pagpalawagak ton ka ni boss inton makita. Sige Sikat yung magaam mo. Ngem, sa dino ngamin tinapanang. Basta da napatag nila si Kasok. Malaki tayo nagtrabaho tayo. Tapno ado ti malpas. Madamdaman ton ti panaging historyata. Rabi imanan. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango kasarita dagiti anak me. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlaplap daklaang ti bagik. Tamangan nupod-numot ama kumikumlaang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di pa ni tata? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo numadamdama. Riingan kanto. Diyak kayat nanang. Urayag ni tatang. Kailiw ko ti panagkanta na sakbaya maturog. Ngamin,
Sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko sakbay ang maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti silid yung agkakabsat. Siya akong timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nana? Wen. Ala. Umay kan anak ko. Alas 11 ba't gaya man itirabi Carol? Apaya di nakriniing. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di, dito ikan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga makadlaw ti asawak. Nagrigat mo ti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kuma, datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno saan ang masapol nga ilimad ta. Sana bale. Umayak tumanan nintong bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa. Umayak tumanan itirabi. Masapol nga aganos ta. Dapat sana mabalin na may baskag ti may papan ka data. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga Rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laing Nabayag at dito nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo. Yung basit mag-amin di oras ko. Makumikom kami ngamin ijay opisina. Wen nga Rod Era. Kailiw ka paikit din. Di mo masasarong karan nagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kailiw kumit itan ang makita. Wen umay kan tulatag pasyar. Ang nasapa ka matarin mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti alam daw nga ag-overtime kami. Ngam, saan mo na ka na yun? Nadala yung masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yun? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko madaramidag. Andan ti asawak. O, Vina. Anya pa lang tiraramide. Rumbang ko nakatulog ka ita. Adalang mong tirabi Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Ada kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya na ita? Ala, ibaga mo tani nabanlugak. Kaya't konti na. Napatag kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din dahi asal saludsudan. Siyempre, napatag kayo kanya. Tada kayo ti pamilya. Nukas ta nga Rod. Apay adi mo man lang maibingayan iti uray basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak namin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Nagkapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbaga nga overtime Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina? Para matlang kada kayo ti kasto yung aramida. Sika kumamot tin ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dayta. Nangruna ka ni Arian. Nagabuta iso ti inauna. Apay, sika kadilaang tagov overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga Rod saan mata nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laang. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakin ka. Adagan ka, sino ti patyem ka na kami Panang dadaal ti kastang ibagbagada. Di mo patpatyem dang itatat tao. Era, mabalin ka din agsarita ta. Anyan pagsaritaan ta, William? Omega, rumarta dito opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga ron, sa nabale, gaputa lunch break magtan. O ala, mapantangaro dito may sa restaurant dita sila.
Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ka ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunod ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakas ti mabali na mapasamak. Nakuna na ngamin ngagpakamatay no panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ng Bina. Amok da ita. Kaputa sa baling nagititigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kalmay sa, masyanak matlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan nala daw ti amin? Di mo kumay palubos ang marakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami. Intuloy mi lang, tinaputod iding nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan day ta, asaan ada kayo tinaikari aparay titunggal maysa? Minamaag day ta nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yun, ti kamalian aramid yo. Tata, imbag man ta nasapa ka ita nagawin. Ngam nakaturogan dagiti kakabsat ko. Inunuray da kamatla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublin ti sigod apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mat talaga. Sino nga minti nang ibaga, asaan kayo anapatag kanya? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sa balimat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanen oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik namin ti pamatag ti maysa nga ama. Arian, pasensya ka lang kuman, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ayong ikari, sulnitak na iti nagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasin ko, Makarol. Saan mo nga ipost na iti nadawan tayo iti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Diyak kayat ti mayadayugan ka. Pangaasim ta di nakpanawan. Ngam husto ti kunan era agayem ko. Awa na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan nak, William. Apayakas tamat ti magmagam. Carol, masyanak ka nagti anak ko. Awa na pulos, oras ko kanakwada. Di na kasinaan, William. Tanwaramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga nudumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, lumamuan na ti may papan kadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain alalaki. Talaga di nasusumbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagos ko. Sanyag sigsigurado ti awanan bain alalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di nasumbatan. Agsagana iti aramidak. Apa pinayaban dito balayo, friend? Agkupit ti barukong ko. Gapo ka na gito yung makikita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan daw, William, kan ti babae na. Ha? Kan ada pa'y video da adwa. Nangalaang katagita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marikata nakagangas. Tulungan ako, ma. Vina, tinasayaan. Itaray ka lang ang inyo ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan.
Awan ganas ko ang mga nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon ang matagikwam. Tadakit nga rod pamilyana. Apay-pay lang amin anam amok dayjay a tao nanang. Apay-pay lang amin na nagsabat ti daalan mi. No sinaan nagmatlagayam. Aklonem tigasat mo, ta sinerek mo dayta. Binagbagaan kay den, ngam dinak mo't dinangag. Kastoy ka niya talaga, tigasat dagiti kirida akas kanyak. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasama, amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Tauray anya tararamidem. Di mon tumabukudan Apolos. Kanikang runaan ti amin. Baso iti na marso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti naramid mo kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatake ti puso ti gayem ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan? Impakita ni Carol lagi tiladawan ken video yo adwa. Anya? Inaklon na nga da relasyon yo. Oh, Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timbikar man ang tisigo da sakit na. okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? Ikararag tayo langan. Asapay ko ma. Na malasatan ti kayem ko ti kasdya na pagting na, William. Diyos ko, agbababawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway ang mangilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni nanang. Mas nagkararag tayo latta, anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni nanang, tatang. Diyak kaya namatay. Pagawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya nagpanagan ni nanang iyo. Basta inton makariing ni nanang, saan niya ko man napaspasakitan, tatang. Ikarik anak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan nak, William. Diyak matimpagaro pa kas di ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti langat ti asawa, Carol. Masyanak unay ka ti anak mi. Kamuta sangit na sangit. Di na kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan nak, William. Siyak ti makagapuno apay ang napasabak ti kasto iti asawam. Umadayo ako. Tapno makapangrugi kayo manan. Magdaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Namasarakam tumutlang ti lalaki at talaga aparakan ka. Kumusta ang tirik na, Vina? Nasaya at matan, ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babaeng. Pagawanan ako ma, Vina, asawa. Aminado ak, iti basol ko. Nagbindutak. Nailaw anak. Nakasaganak amang sulnit iti aduan ang kurangag ka na kayo pangiliyak. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pagawanin na ko ma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak.
Ngamno apo yan naramid mo tikas jay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. No nasuliso ka kiti awis tilasag. Nailaw anak. Namiris kong tibidot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka. Binasawag. Ayayatan ka, Mad William. Iso na apektara na kiti husto. Tanalaos ti panagayat ko kan ka. Nagsakit ti naramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikariman di mon ulitan ti naramid mo. Uwan, Pina. Uwan. Promise. Ipatpatig kayo karagil anak ta. Biyag ti tao. Nanagsak nga sa sangpet mo, Manang Glory. Talaga kadyasaan kan nga agsubli ija abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak matan. Iso akayat kun ti aginana. Kat madipod ita, siya kun ti makaam mo iti nalawa adagak. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa na Manang. Tadagam kat nga ron. Pinusgan lang may tamang bantay iti dayjay. Saan ka madanagan? Ta saan ka matapapanawan? Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na ka, Manang Glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige, Manang, matungpal. Apaya pinayaban nak, Manong Margo. Simbang peten jaking kukway ti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanahon na kami ka din, Manong. Saan ba? Isun ti makaam mo amang imaton. Saan ako na makibiyang? Si kantulatan ti makaam mo amang ibaga kada kiti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, Manong. At ay si strito na yung pakisamaam na tanadin ko. Ala, Manong. Awan ba't maaramidan mi? Tamakitag trabaho kami lang. Simbang gaya man takin ko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga ron. Sapay kumata na simpe. Naku na namin ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawin dito Basta awan ko mati mabaliwan kada iti patakaran Awan mo't siguro. Awan ko mamot ti agbali na problema. Kaya't ko ngamin na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo takasta? Ngam, kabaalan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal at daibagak ka iti trabahador, Manang. Iso ti kaslapan nakapangulo ng iti trabahador. Isong tumeten ti mangibagak ka iti trabahador, noan niya ti imbagak kenkwana. Kasta ka di. Kaya't ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang arod, Manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, Madam, maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Ngaking ko iti daga pagbibiyagan ni. Nagtaar, maskulado, sakit barbas sarado. Uray kaahit na, madlaw a barbas sarado, no ang tubo dagiti barbas na. Kita andak mo't latan, Madam. Mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Una, Madam. Mayat tagpasyarita amalam, tas saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali amapudutan na, basta si katikanwak. Ha?
Anya ti kunayo, madam? Ay, kwa, kayat ko asawan, sa anak ama puteng, iti init. Kumusta nga iti panangipasyaryo kanya Arman ka iti sabsabong manang Glory? Ay na, nag-enjoy yak iti kastaunay, Margo. Apay met? Ay kwa, magustuak nga bin dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyarag dagiti sabsabong. Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, amang pasyar ka dagiti mula asabong. Saan ka kadya mabampannog ang minalam nga umay mang sarungkar kariti mula asabong, madam? Sa anak ang mabanog, basta sikat ti kadwak. Kwa, apay ko maamabanuga, kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanya, tada ka matakadwak. Wan mat kadya, madam? Kayat ko nga minti mawatwad. Iswa, mabalin, ako yugan nakmananinton bigat. Ketuan na, madam, no iso ti kunayo? Saan ka madanagan? Nayunak ti swildom. Uray saanan, madam? Apay asaan? Basta an anusan nakmat ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, tagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapahabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Sige nga ron, madam. Apay akanayon nakamutin na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka no ti sabong. So akayat na akanayon ti makakikita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala anusam nga rod ako'y kuyugan. Kas lang nga rod diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Namanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y itisirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kalabato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na pa naggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton, tinalawa adagak. Anya? Madam, adan kaayan-ayat ko. Oo, di sinaam ti kaayan-ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyak laangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apa nagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayo. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo ti amo tayo. Apay mat, Arman? Adda sa bali nga aramid na. Adda ka no pa naggusto na kanya. Kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo, mat? Ay, pakpakawan mo ta, Wendy. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka. Inton maminsan nga agpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sa sabong. Saan nga tanga agungat may isurot na? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prusan ti rupak. Ay, lukas ta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan nakapay. Pumanaw kayon iti kaayan-ayat mo iti dagak. Anya? Ngam apay mat, madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinuna kasi kalaang ti kadwak nga agpasyat. Nga nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan-ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mo't siguro may surot ko. Pumanaw kayon, kunak.
Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag! Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kayan ayat na manang. Amom kadi nga isudat ipagtaltal kak unay at trabador. Sinayang mo ida. Dinak isuro, Margo. Amok ter aramidag. Manang, isudat ikagagitan na trabador. O sino nga itat isukat mo kanya Arman apan nakapangulo na iti trabador? Kaya't ko siya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador ta siya ti agpili. Alangarod manang, makamuka. Tangay dagamot da ito kan saan makayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramida. Sa dino nga ti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti dagali manang Glory. Nabayagan nga ayaman da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Nasingput-mut ngamin ni Manong Margo kanya. Ay, nasayaat mo't nga ron nga adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Diyak mati palubos ang mabisinan ta Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalas gayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan tayo tatanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot da jay, nakarireklamo kan naglastupay. Kabaala ka pagbalbalingon, Margo. Isu asaan ka makibibiyang. Sige nga ron manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman idi. Kasapulan akaduan nak akanayon amapan mang bisita ka dagiti mula asabong. Day tala nga yan, madam. Naglak at trabaho. Nasaya at tawan reklamo. Saan kayo madagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko naman, madam. Oh, kita adan reklamo. Ay, saan, madam? Saan nagagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak ititakyag mo? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rin. Ay, talaga natangken dagiti masal mo Talaga amaya pagkaptan. Apay nga minapagayat ito umay dito madam. Mabanog kayo lang. Gaputa kayat ka akanayon amakadwan. Anya? Lumayat ka lakit di. Kalaysatan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nak amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam? Uwan ko naklangaruden. Anya, mayat ka agbalin nga asawa? O sige madam, umanugot ak itigayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanya. Sige sweetheart. Ay sus manang, di ka kumagdarasudos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay-agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamoy ti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpasok, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak na tan. Wan, kunak tumad. Noan niya ti kukwam metan. Ayos! Ayos ha. Mayat nga ron nuwas na, madam. Sweetheart. Ala,
Agawaan nyo tagtrabaho. Di kay patay-patay. Agtrabaho kayo laimbag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Ha? Ay, saan agad daw? Paasik ako ba magkatakabe? Sigod man at trabador ka. Isuasik ako matyan adda makaawat ka na kami. Di na kami katimbarok. Ala! Agawaan nyo nga ron tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Pagkalay sa ta kuman. Dayta talaga ti ururayag nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ore ka sa nupay kabayag. Agyaman na kitinapod no nga ayat mo kanyak, Wendy. Kat di may sapay apakaragsakat. Adda itid ti amo ta libre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Ay, jak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kaya masigurado, asa anak mo't laan naragsa. Gaputa saan mo't ati ay ayat ag ababay ti makadwa kay titong palbiyag. Iso nga ron nga agyam-yaman nak. Tadi nakinsukat iti kinabaknang Arman. Ato sorpresa keng ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabali na maamamita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti bagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din, tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre ba na? Anya, ready ka? Mapantay ti bagbaga ngayon ti sorpresa. Ala, mapantagarudan. Excited akon. Sumang atak pa iji bantay. Tayo nakita na ititad dumaamula ki Jai, bakit? Mabalin ka di asumuro tak? Saanan? Mabandog ka lang. Ah, sige nga ron. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay, nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti ibagbagam nga ayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabailan ti magna? amo matabakit akon. Saan ko nakabailan ti sumang at iti bantay. Alangaw, kasi kamay. Oray dito yun ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramatagtag na aginanakan. Di ka mo't mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtigas toy. Tapno matagikwak ti kinabaklan mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Pangasim, Gardo. Ha? Daggardo kan Madam Glory. Pasensya ka, Glory. Ti kayo. Ala, tayo pang-pangur ko kanigarto. Goodbye, Glory. Arman, kaya manak na dimtag ka. Darasin niyo, Madam. Pumanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman manankan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman tauray inikat ka trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko. Agsubli kayo nagtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat tan pakitrab-trabahwak adaga.
no kasta. Alaam garo dito ya kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nagmam ko man, tikas dyan napasamak man ang glory. Nakabut-butay. Narigat ti bastag tariklatan itig di mo unay am-am mo tao. Nakatumpong kay ti drug addict kat dandarikan na isagmak. Uwan nga ron, naimbaglakit din tanatiliw matlaang ang tiawanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem ton anaimbag ti pakirelasyon Saanan, Margo? Jakon makiinayat. Mabutag akon. Kan may sa, bakit akon? Jak kayatan.